Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imamo razpise pravzaprav v okviru programa razvoja podeželja, za katerega imamo 1,107 milijonov evrov na razpolago za 7-letno obdobje. Trenutno imamo odprt razpis 4.1, investicije v osnovna sredstva na kmetijskih gospodarstvih in kmetijskih podjetjih, kjer lahko se odločijo za investicije v sodobne tehnologije, v rastlinjake, v namakanje, v posebno tehnologijo, se pravi specialno mehanizacijo, kar smo tudi danes slišali, in je stopnja podpore od 30 do 50%, medtem ko v naslednjem letu nameravamo razpis objaviti prav za podnebne spremembe, kjer bomo podpirali predvsem izgradnja protitočnih mrež, namakalnih sistemov, oroševalnih sistemov in pa rastlinjakov za pridelavo v tleh. V tem primeru bo seveda stopnja podpore višja in se dviga na 50 do 75% za mlade kmete, medtem ko za ostale je maksimalno možno pridobiti do 70%. Govorimo pa to o kmetijskih gospodarstvih, ki vstopajo oziroma so vstopili v kmetijsko-okoljska in podnebna plačila, ekološko kmetijstvo, evropsko inovacijsko partnerstvo in pa kolektivne naložbe. Predvsem prvo morajo dobro oceniti svoje lastne želje, svoje lastne potrebe, svoj lastni kapital, ki ga imajo, in ne nazadnje zelo pomembno je, da dobro ocenijo svoj trg, kam bi radi prodajali, kam bi radi plasirali svoje končne produkte. In kakšni bi ti produkti bili, ali je to predelana zadeva, ali je to za sveži konsum, oziroma da dobro zdefinirajo te osnovnih 5 stvari. Precizno poljedelstvo je pač uporaba računalniško podprtih tehnologij v sodelovanju z GPS sateliti, ki koordinirajo zadevo oziroma plasirajo določene parametre, kot je obdelava tal, gnojenje, škropljenje setev, locirajo pozicijsko na zemlji. S tem se omogoča bolj natančno delo, s tem privarčujemo na času, na energiji, gorivu, s tem zmanjšamo izpuste CO2, privarčujemo na denarju s pomočjo zmanjšane uporabe fitofarmacevtskih sredstev, gnojil in pa semena. Delta Agrar trenutno ima zasađenih preko 500 hektara savremenih voćnjaka. Radi se uglavnom o zasadima jabuke. Zasadi jabuke su locirani na dva mjesta, u Čelarevu i u Zaječaru, i savremeni su zasadi. Kada kažem savremeni, mislim na više činilaca o kojima smo vodili prilikom podizanja zasada. Prije svega to su gusti zasadi sa 4 do 8 hiljada sadnica po hektaru. Zatim svi su opremljeni sistemima za navodnjavanje kap po kap i fertirigaciju, naravno, koje koristimo svakodnevno i više od toga 2 do 3 puta dnevno, nekad i više, zavisno od potreba, od spodnje temperature i evapotranspiracije. Svi su zasadi zaštićeni protivgradnom mrežom, nekada je ta protivgradna mreža crna, nekada je bijela, zavisno od toga šta kojoj sorti ili voćnoj vrsti treba. Također zasadi su nam opremljeni, ne svi, ali jedan dobar dio nam je opremljen sistemom za orošavanje koji nam služi za zaštitu od poznih proljećnih mrazeva, a svjedoci smo da prethodnih godina imamo sve veću potrebu za zaštitom od ljetnih vrućina. The main advantage is to combine the whole thing of strawberry. So you have the plant physiology and put them together, the temperature with the humidity, with the radiation, for example, and put that together in a good mix. And the fertilization, the irrigation on the right time. That's the most important and also most hard part of the growing strawberries. And anyhow, strawberries is already hard to grow. It's not easy just to have good yield. That's the most important.